Arequipa llaqtapi huñunasqa abogadokunam hatun riqsikuyta chayaykachin Tribunal Constitucional Magistradokunaman. Iskay chunka suktayuq raymi watan kasqanrayku. Iskay chunka tawayuq punchaw junio killam punchawnin. Pleno huñunakuypi huñunakuqkunam Umalliq Augusto Ferrero Costa, Francisco Morales Sarabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Caro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallatak César Ochoa Cardich magistradokuna. Paykunam kay hatun riqsikuywan yaykurqunku honorario huñunakuqkuna hina Arequipa abogadokunapa colegiumpi, Alfredo Álvarez Díaz abogadokunapa colegium Umalliqmi sapa magistradokunaman medallata sillueykachin. Hina hawanmanmi Arequipa provincia municipalidad pa alcalden Omar Candia Aguilar sapakama magistradokunaman honor medallata huykun, diplomakunata huk riqsikuykunatawan. Vicepresidente Francisco Morales Añaychaykun, Tribunal Constitucional Umalliq Augusto Ferrero Costa magistradopa sutimpi, kay hatun riqsikuyta chayaykachisqankurayku. Niykullantaqmi, kayna riqsikuykunawanmi aswan kallpanchakunku hasta wanraq llamkamunankupaq, kay hamuq pichka watakunapi. Magistradokunapa sutimpi rimaritam ñawparirachin magistrada Luz Pacheco Serga. Riqsikuynintam chayaykachillantaq hinaspapas yuyariykun Arequipa llaqtapi llamkayninkuna qallarisqanta. Huñunakuymi karurqa chunka horas 15 chunka minutos niyuq achikyaypacha Centro de Convenciones del Club del Abogado Ukupi. Tinkuykanakuyarqakutaqmi Arequipa Corte Superior Justicia Wasipa Umalliqnin Javier Fernández Dávila Mercado, hinallatak político, militar y umalliqkunapas.